Tie mwe na ti igire ni ndege ithano iria iguriirwo ruhonge rwa borithi ni thirikari. Ithatu ire cia ugitiri na igire ire cia urutani. Akineana ndege ici, Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i augite miaka 3 mihituku ruhonge rwa borithi rutiare na ndege cia yaruo undu uria wahotomagia firigiceni. When President Kenyatta took the oath of office in 2013, the National Police Service Air Wing virtually did not have an aircraft. We had about 3 aircrafts that were all grounded. Today, we have 11. Matiang'i ni augite uria thirikari ihotorete kurwa na wikinae o hamwe na kugitira a Kenya. We appreciate the work you do at the National Police Service Air Wing, and I want to promise you that this is an integral part of our police modernization program, and we will continue to support you. Akiamukira ndege ici, munene wa borithi Joseph Boynet ni acokeirie thirikari ngatho na auga riu wira wa kugitira bururi na njira ya riera-ini ni ukurutika uria kwagiriire, kuona otiga helicopter ni mahetwo indo ingi cia guteithiriria. In the equipment that we use, that include aircrafts, weaponry, and motor vehicles, for which we are very grateful to our government, sir. No njira imwe ya thirikari kugacirithia ruhonge rwa borithi ruria rwihokeirwo kugitira bururi. Ngiribuatira Inooro TV, njitagwo Muthoni wa Mukiri.